Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Sanawi bin Nasir, Regional Chief Zurich Insurance Malaysia. Dan pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada konsultan yang banyak menolong pihak Zurich untuk melancarkan program 3 hari 2 malam. Dan yang keduanya, saya ucapkan terima kasih kepada tim yang membagi kerjasama dan seterusnya memeriahkan lagi suasana. Dan balik ini semestinya Zurich number 1. Saya rasa amat berpuas hatilah untuk kali dan kita akan teruskan program ini dengan Lala. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Bahrom, SL Marketing dekat Kuala Terengganu Perak dan juga sebagai presiden untuk team building kali ini lah. Kat sini kita belajar macam-macam team building, kerjasama dan juga dapat mengakrabkan lagi East Coast punya team lah untuk Zurich. So far balik pun alhamdulillah semua okey, semua selamat dan saya ucapkan terima kasih banyak dalam untuk team trainer lah. Especially untuk team trainer, my boss Encik Sanawi, Bos Ridwan dan juga Zurich lah. Yang lain insyaAllah ada rezeki, ada jodoh, kita jumpa lagi tahun depan insyaAllah. Terima kasih. Ariana terbaik. Keseluruhan about our team building. Now memang awesome lah, fantastic. Kita punya team building tahun ni memang menakjubkan lah. Banana. Harimau, 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 harimau Melaya. Sedia. Pendekar.
pesta muda-mudi bertamasya dan menari. Go, 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 go. I just spent a couple pins eating good on a dish. They don't say congratulations, but you know they watch that shit. Stop. Gotta do it hella big, had to run it back again. Jangan tengok. Lukis je. Jangan cakap apa-apa. Lukis je. Siapalah dekat tu. Nak buat apa? Abang main tahi, Abang keluar daripada rumah terus kena ngap. Turn it on. Turn it on.
Nak lagi. We about to turn it on. Lagu di mana Mahan? Turn it. We about to turn it on. Dengan khusus kita, khusus digitalisation petang nanti, kita ada 3 topik yang kita nak cover. Satu, pengenalan chatbot. Kedua, pengenalan kepada ibu marketing. Dan ni kita percaya best case ni tuan-tuan mungkin ramai yang dah tahu lah. So have you ever felt betrayed? Which is how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you gon' wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Ini semua pendatang daripada Indonesia. Pendatang daripada Indonesia. Ya. Kita tolong semua keluarkan semua pasport. Pendatang ni kaya-kaya tengok semua tengok pak. Semua pakai iPhone. Semua ada rumah sendiri kat sini. Tapi balik tak lepas. Diorang ni masuk sebagai lawatan sosial, tapi sebenarnya diorang pergi bekerja dekat Malaysia ni. Apa pekerjaan dia orang buat kat Malaysia ni? Paling ramai tukang urut. Tukang urut tu yang abang pakai spek tu dia kepala dia. Ini macam urut batin ni. Jadi lepas ni semua akan dihantar ke depo tahanan immigration untuk siasatan lanjut. Jenayah membawa pada. Laporkan jenayah di kawasan anda. 999. Lihatlah, ini adalah pendatang tanpa izin. Guys, Zurich Isco, ready to radar.
Pengalaman seronok, memang seronok sekali. Dengan 3 hari 2 malam. Hari ini sepanjang hari di Pulau Rentang. Ni kita cerita pasal penyu. Oh, penyu memang sampai ke kaki tadi dia ikut saya. Penat. Enjoy.